برادر عزیز سلام علیکم. نگاه کنین برادر عزیز، خواهش میکنم از شما لایک کامنتر را فراموش نکنین، به خاطری که برادر جانا همین لایک کامنتر یگام فایدهش نیست، پروست خیلی همین نواری ما را ریکامندات دادم میغلطونه. یعنی که برادر جانا یک سه چهار مسئله دا گپ میزنیم برادر عزیز، کدام میداد که مقصد معقول است، کدام میداد که از همین بیماری از همین کسالی اذیت میکشین، یعنی که غم تون میته برادر عزیز، میتونه که نمره پیشتر مراجعت کنیم برادر، ان شاء الله که کار شما را حل میکنن. یکم میریم برادر عزیز، برادرایی که خنکی دارین مردانه، فقط حاضر مردانه، بعد برای خواهرها هم ان شاء الله که گپ میزنیم. برادرایی که خنکی دارین برادر جانو، مقصد مسئله مردانگی، مسئله برادر عزیز هم خوبگی، یعنی که چخیل بگم برادر جانو، لوبوی مردک میفهمه این مسئله را برادر عزیز، یعنی که همه نمیتونین هم خوبگی کرده برادر عزیز، از حسابی که خنکی داریم برادر جانو. از ما مردم مهاجر اکثریت منم خلاص برادر عزیز، توی که کار میکنیم، مثلا دوانی که کار میکنیم تیم بولی از همه زمستان فقط کارمون همیه برادر عزیز، یک هفته کار کن، یک هفته کار کن خنکی اوج خودش میزند، یا که از حسابی که غوث نمیپوشیم یکم تنکی خود غوث نمیپوشیم. با هم خاطر برادر عزیز سویتون میتیم برادر جانا، یک کورس لیچنش برادر عزیز یک ماه یک کورس لیچنش ما تیار کردگیم که مقصد این خیلی شانتون بتیم برادر عزیز، شما میفهمیم برادر عزیز. لوبویت برادرایی که گرفتگین ایرا میدونن که مقصد چخیل رزولتات خوب میتا، همه طرفه خود یا که سویچه باشه خود ایش باشه برادر عزیز. کدام برادری که الحمدلله گرفتگی مقصد یگان شکایت که اگنیس میگه اکا الو برکت، یعنی که برای حجر وجود این به حد خوبی دارده برادر عزیز. میتونین که برادر جانو سمیل نمرو دا بنویسونین مراجعت کنین و برادرایی که تا 3000 کدامید که میخریم برادر جانو چیست اصل تاجیکی برادر عزیز و یک دوخی دیگه پدرکه کرده میشه برادر. حتما بگین که ای کانال بابو لنگری گرفتگیم نمره را خود نگین، بگین نگین هیچی برادر. پروست یک چیزی هست که برادر موتیوات میتا با ما میخواهیم که دیگه چیز دا بافکا کنیم ده با هم خاطر برادر عزیز. و برادرایی که خراب هستین میخواهیم که برادر جانو ویس بگیرین، میخواهیم ویس بگیرین برادر عزیز، این عمود شما اگر برادر عزیز بهترین است، به حد خوب است. برادر رو شنیدن که باید مانند چشیدن پروبا میکنیم برادر عزیز، بعد میگوی که چخیل است چخیل است، یا که برادرایی که یا که خواهرهایی که فرقش نیست میخوان ویس پارتیان خراب کنن خچونه، میتونن که برادر عزیز مراجعت کنن. برادر عزیز برای ویس گرفتن برادر وقتی که ما توصیه‌تون میتیم برای خوردن برادر یک کم یا مشق هم کنی با خوبه ده برادر، برای که کم تر اگر که مشق کنی فیگور دیگه میشه برادر، در او خودت چوست واد میکنی برادر، چیچنی 10 روز ده خودت توجه چوست واد میکنی، همین 10 روز ده خودت نگاه میکنی تا میفهمی که هو بیس که نرمال رزولتات داده. و بعد برادر هست برادرایی که مقصد ویس شونه میفورن کو برادر برای هم خبر پرسین خودت عبیزات نکرم داره او دروش هم میگد برادر برای چی است چخیل است چخیل استفادهش میبره خوب گذاری شلو که نرمالی میره. همین ما هم برادر میشوانی نگده میخیمش و ویسمون میفوره بخاطری که لوبوی ادم کرم داره برادر لوبوی ادم. و برادرایی که برای ریش میخوین من خودم برادر پاپرو بید که هستم الحمدلله کاسمتیکس به حد خوبه برادر جانو هست لوکسش برادر هست مقصد خیلیش، یعنی که برادر بهترین از خوب است استفاده برای برادر جانو. مثلا همین در برادر بسیار برادر هستن، برادر نیتول که دایجا 25% مده هست 5% هست 15%، یعنی که من ثابتون میتونم همین را برادر هم رو رخشو میکنه برادرایی که از چخیل نمیدیو بدرگ کافیدگی که یک برده بر میکنی شامو پاک زخدش گم میشه، این به حد خوبه ده برادر. بعد مسئله ریشتگ رزولتات خوب میته برادر. برادر عزیز میریم مسئله دیگروش برادر عزیز، حاضر ما ایشون تون میتیم برادرایی که یعنی که سحر جادو کردگی هم برادر جانو میتونن که مراجعت کنن. سمیل برادر عزیز الحمدلله که هستی مراجعت کنین برادر. وقتی که من میگم سحر جادو برادر جانو
вақте ки муроҷиат ки карди бародар бо правилнатар шумо да мефаҳмонатон ки чӣ хел хӯрдан дар кор ва дар кадом вақт истифода бурдан дар кор бародаро ҳатман бипурсенеш. ва бародарҷоно ҳаста иҷа бародари азизи талха бародарҷоно алҳамдулилло хай бисёр ҷоҳо ҳаст бародари азиз иҷа магазин калон аст бародари мо охир да ишонтон метем фарқш нест чизе ки дар кор аст бародари азиз метавонем ки муроҷиат кунем. Барои талха бародаро кадомед ки азият мекашем аз ҳисоби талха бародарҷоно метавонем ки муроҷиат кунем бародари азиз. Бародари азиз иш масъалаи жилудка бародарҷоно кадомед ки бародари азиз жилудкат ғам мета бемор ҳасти касали жилудка ҳасти бародаро любой кас ҳаст да мисол худ падаромон боша модаром боша худ худмон бошем аксарият калонтару бисёрам хел жилудкаҳошон касал меша метавонем ки бародарҷоно муроҷиат кунем алҳамдулилло беҳтаринаш ҳаст бародари азиз. ҳамин номрода бародаро метавонен ватсапшда бинависонен бародаро вақте ки занг ки заден аксарият шав тамошо мекунен вақте ки натонистем бародари азиз навардошт дар ватсапш бинависонен рӯзона шуморо ҳатман ҷавоб мета. Бародаро дастафкаш б+ любой точкаи Россия бародарҷоно дастафкаш б+ фақат Тоҷикистон бародаро роӣ карда мешавад не ки дастафкаш аз ҳисоби худи одами мехаридагӣ мешавад барое ки бародаро шумо правилно бифаҳмед дастафкаи усон камтар қиматтар. Бародари азиз дорем ин намудша барои зоб бародарое ки хоҳарое ки азият аз бемории зоб мекашен метавонем ки муроҷиат кунен алҳамдулилло ки ин намудшам ҳастай дастафка любой ҷо роитон мекунан бигирен. Дастафкаш б+ бародари аст ин намуди дигаршам ҳаст масъалаи зобда ва ҳаст дигар намудошам ҳаст бародари азиз метавонем ки муроҷиат кунен. ва бародарое ки нигаҳ кунем бародаро любой тамондо ки дар стройка ё ки дар ҷое ки боше нагоҳ миён мо шамол мехӯрад дард мекуна ҳаст да ҳамин хел бародаро 6-7 рӯз дард гум намешавад ку бародарҷоно ҳамин хел на самдели мешем бародаро ма барое ки ин чиза аз чӣ худам гузарон таҷрибаи худам гузарондагием бародаро ҳаст иҷа мазое ҳастанд ки алҳамдулилло бародаро як бор ду бор мешакеш гуфтам нусфед ки шкатуриш мекунӣ тамом дига пок гиза дард аз танат мебуря мерава бародари азиз. Бародари азиз ҳаст дар иҷа барои грип бародарҷоно барои бародарое ки тез ҳамин бародари азиз ҳамин мегӯяд ки кисад ки сис ки боша бачааташа худом кушам грип агасми ҳамсоят рафтеста бошад та дамедоя баранқадар кадомед ки ай касали грипам хеле тез мешем бародари азиз метавонем ки муроҷиат кунем. Бародаро вале шумо мегӯем ки барои грип гумиш ки пренамо аптек да ҳаста мерам аптек мехармаш бародаро яъне ки ин чизое ҳастанд ки иммунитетона баланд мекуна бародаро ҳамун грип дуюмбора синитон намеоя ба ҳамун хотир бародаро метавонем ки муроҷиат кунем. ва бародарои азиз як-ду чизи дигара ишонтон метам барои хоҳарҳое ки мақсад касали женски ино ҳам ханакӣ ва ҳаматарафаи бародарои азиз мақсад касе ки боша фарқш нест хоҳаро ё ки тамошо мекунанд метавонанд ки муроҷиат кунанд пурратар фаҳмотар иншоалло ки мефаҳмонанд хушрӯ ки чӣ хел истифода бурдан дар кор ана чӣ хел истеъмолш мекунӣ алҳамдулилло результати хуб метаҳам бародарҷоно. ва бародарои азиз ин намудаш ҳастай и барои чи бародари азиз ин намудаш ҳастай як чизи дигара пешкашон мекунем бародарҷоно барои бародарое ки сиҷинга ин барои сиҷингуай бародаро ҳасти хеле ин аз ҳисоби хунукӣ мешавад бародаро мақсад чӣ хелай мешава ҳамин худат ба худат чӣ кун мешава инакда ҳамин хел моментое ки ҳамин пешобат мегира хута қапида наметавонӣ ино ҳамашон бародаро ҳамин омади хунукӣ вақте ки уже ту пешгирӣ накардӣ баъд бо дигар намудиш мечаспад баъд вазминтарат мешавад ба ҳамин хотир бародари азиз метавонем ки истифода барем барои бародарое ки ҳамин хел касалира доранд ва ҳамин хел беморӣ тарафшон тов хурдеса гирдшон яъне. Бародари азиз чизе ки буд мо шумо да пешкаш кардем ишон додем бародарҷоно ки муроҷиат кунен
و برادرجانو لوگوی نمودش هست الحمدلله. میتونین مراجعت کنین برادر. اینا مگزین خشروط شد که تماشا کنین برادر عزیز. مقصد برادر عزیز اینجا همه طرفه هست. یکم چیزی نیسته که بگیم انا ایش نیسته انا اوش نیسته. می لوگوی چیز که در کار باشه برادر عزیز میتونین که مراجعت کنین برادر عزیز. جای نمازو میخوایم پدر که چه خیلی که معقول تونه برادر عزیز، چه خیلی که معقوله. این همه خیلی برادر عزیز باقی در امان الله باشین. خدا نگهبانتون باشه. موضوع امروز ما همین بود برادر عزیز. خدا نگهبانتون.